Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaralun. Puhaba ban Bandung sedaralun. Nyopu dah kena berah man. Hanam dah depu berah le. Kita nonton video jaithat para tokoh-tokoh pengkhianat yang mengaku draw digam. Nyolun jawab video kepada tokoh-tokoh yang larang. Tokoh-tokoh pengkhianat yang larang bangsa Aceh ni bak tanggai 26 nyo. Nyolun jawab video ke nek tu. Nyolun jawab video ke si Cagaya. Lon jawab video ke Wak Leng. Dan lon jawab video yang nam jih sonam si Tardan. Nyan yang larang-larang bangsa Aceh dan na antek-antek lain sitlom yang ikut serta untuk mengacaukan nibak tanggai 26. Jadi lon temanyong jino hai binatang-binatang yang ka melanggar peraturan perjuangan Aceh Merdeka yang kajak mengaku draw ke Hegam. Nyolon temanyong. Pu yang kahebat hat teman kahagam. Awak kahagam. Hat. Nyan yang pegah-pegah draw gam. Pu yang kahebat hat awak kah? Pakai mengaku draw ke gam kahai binatang hai jut gam. Gam didikan Malik Mahmud. Yang gam pukoi madi. Perte benih harum. Nyan gam didikan Malik Mahmud. Maka awak nyan di saat na ajakan Syekhi tanggai 26 nyo awak nyan kagemetar. Awak nyan yo dibekah kenot bu maka sabe-sabe dipertahankan damainya dalam NKRI saudara tua. Maka menyuna urang yang pekacau perdamaian nyan awak nyan bekah kenot bu. Baik hana ne depu. Nyo kepada nek tu hai nek tu bajingan. Nek tu haram jadah. Benih bui anu bajung kan nonton video lon. Hai anu bajung ke Cagaya. Cagaya yang pegah draw ti Azhari Cagaya. Hai anu bajung kah kon ti Cagaya. Kah kon ti Cagaya. Si Cagaya kali kepoh hai anu bajung keloh yang poh si Cagaya nak ke Malik Mahmud. Baik kak pu Cagaya draw ke hai binatang. Hai Wak Leng. Hai Wak Leng benih bui anu bajung 7 buah keturunan. Kan nonton video lo nyo. Dan haram-haram jadah lain yang larang bangsa Aceh untuk baik na penggerakan di tanggai 26 nyo. Nanggap laju nyan benih haram jadah. Nyan benih bui nanggap laju yang larang bangsa Aceh han bijak. Di tanggai 26 nyo. Karena tujuan Syekhi nak untuk gajak bangsa mulia. Untuk tagulingkan si Malik Mahmud haram jadah nyan beserta antek-antek PKI yang kau jut ke sarung jaro kaki penjajah. Pedal tapu ke pegah kayak pegah-pegah draw ke gam ke hai binatang hai. Baik kayak apa haya draw ke dengan bangsa Aceh, dengan rakyat Aceh yang hana mufung perjuangan. Kak apa haya draw ke hai benih bui. Benih haram jadah awak kah? Gaduh ke bangga-banggakan damai. Pajan tengkuasahan Muhammad ditiro giocok damai bawa kah binatang? Damainya nak ke awak kah? Damainya nak ke khusus ke awak partai. Kon ke bangsa Aceh. Menancit ada si Malik Maut. Yang si Malik Mahmud Al-Haitar benih bajing nyan. Nyan kon wali kita nyo bangsa Aceh. Nyan wali awak pea. Nyan wali pea. Nyan si Malik Mahmud bajing laknat tilah nyan anu si toke si tangan bro. Anu si toke besar si tangan bro. Baik hana nutri yang si Malik Mahmud bajung yan. Kon benih draw ti nyan. Benih syubhat yang jaga ino. Yang kelola di muka bumi Aceh jino tiat benih syubhat darah harum. Yang kenyan benih syubhat jino yang ka diterimong damai bak penjajah. Panena dinit na long perjuangan indah tu di. Hana dinit na le. Gaduh dibangga-banggakan menyuna Syekhi yang ka gajak lagi nyo tanggai 26 nyo. Awak nyan ka gemetar ka dia pegah baik ganggu perdamaian nyo. Tau you cok mendamai lampap ma ke bawah kah? Gaduh kayak tanyong so dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi nyopat nyo. Nyo dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi na busik beserta bangsa Aceh. Seluruh masyarakat Aceh. Ikut serta kali nyo hai binatang palih. Di baik kaya peranggar-anggar draw kap haya draw ke awak gam.
Nah yang pegah lah yang menyokap perkaru. Damainya tanggal 26-nyo. Kaya perkaru damainya. Maka dikerahkan masyarakat Aceh hai binatang. Hai binatang yang na dalam partai PA. Hana so ikut le awakah ke hai binatang hai. Hana so percaya ke le ke awakah hai bajung hai. Nak tengok. Awakah ke gemetar dengan video lun. Kemungkinan menyo video Syekhi hana gemetar ke awakah. Kutupu awakah ke hai binatang haram jadah benih bui yang na dalam partai PA. Yo ke kaya. Kutupu karena pakan ka kutut ti luar ke saboh-saboh lang kawan like. Kanya. Hana pu ka coba-coba ngon ke asli darah Aceh. Kon darah pengecut. Baik ka klaim-klaim dro ke gam. Hana hebat awakah gam. Awak ke bibu masyarakat Aceh bibu ka awakah hai binatang. Di baik ka pu hai dro ke gam. Hana peng ke mupeng rukok ke tan hotel lamprang. Nak depu, mubu hana ke pajau hotel lamprang. Jino ka nikmati no harta. Atuh nyong bangsa mulia lun. Hai binatang, hana ka bohyung bangsa Aceh yang ka gerebun. Hana ka bohyung ke bangsa Aceh yang tolong ke barakon hai binatang dia intat bulan mutun ka awakah. Ino ka pegah-pegah dro ke gam awakah hana ke gam didikan di Malik Mahmud. Geng anggota Malik Mahmud yang ke awakah gam pengkhianat benih harum. Nah jelas. Nah jelas. Ka klaim-klaim dro ke gam. Ike lebih ni bak gam ciknyo. Nyolon nyo siga kanging sigam pukul lebih ni bak gam. Lebih ni bak awakah. Awakah apa gam di pukul kinan di kampung kinan. Di kampung segai permainan awakah kacok gam tertuh dro kacok awak suaka politik tidro lagi-lagi lon. Han ditimbak gam saya nyana. Han ditimbak. Hana bahaya apa gam lang kampung yan. Thodri. Hana sodri. Nyo suaka politik yang lagi lon hai binatang kelo. Di bawah bau tak menyoka awakah kadang tinu ipeduk pak le pai menyoka awak suaka politik kau tinu diplah perut kadang ngon bede hai binatang kelo. Jadi baik ka klaim-klaim dro ke awakah gam tu nama setiap masyarakat Aceh bangsa Aceh mandung gam mandung naha. Jadi baik ka klaim-klaim dro ke gam awakah hanya leher bedro gam yang sebetulnya lebih daripada 20 bedro nyo ke gam yang leher bedro yang pajuh peng bak pemerintah Jawa yang kaji kebui. Kanya, yang kebiji kebui, camat awak gam, gusi awak gam, ketua pemuda awak gam, nyo kenyo perti sarung-sarung jaro gaki penjajah berhala nyo kenyo. Yang ka tengah dinikmati damainya. Damainya hana tengah tecok. Hana tecok damai bak penjajah Jawanyan tecok kenyo hak dro tu kemerdekaan Aceh yang boleh tertuntut ni bak penjajah Jawanyan. Pakon jino kata jak mendamai. Citlong pegah ya. Ka pegah-pegah dro ke gam. Kaya pegah ke Syekhi. So petanggung jawab. So biaya Syekhi. Kaya. Hana pegah tenyong so biaya Syekhi. So dilikut Syekhi. Dilikut Syekhi nyolon yang kaduh nyata. Lon yang ajak masyarakat Aceh. Bangsa mulia lon. Untuk terpetang di Malik Mahmud haram jadah benih buinyan. Di muka bumi Aceh menancik benih harum. Tim dakir manaf laknat tilahnya. Bijeh Yahudinya. Nyan wajib na petran le urung drone menangkit di karya zaman petran man mandum kedeh benih harum nyan baik nale di muka bumi Aceh nyan awak poh bangsa Aceh cedram tua di poh dengan kuasaan Muhammad ditiro di medu ke si Malik Mahmud anak bajing nyan ke wali nangro di poh dengan kuablah Syafi'i di medu ke pap maya nanti dakir si Syarin nyan di medu anak bajing nyan sebagai panglima urung drone kadi tipeu dep Ditipaya udep menanci yang pegah doa si cage kan yang si cage ka dipoh yang asli si cage be hanana depu ka dipoh li Malik Mahmud inu ka dia claim dro di si cage si adari mae ego nyana tiga puko purte asede ke dum awakah hantam pernah ka kalon peng hantam pernah ka nging peng ba inda tu ke kon lah he hantam pernah ka nging peng awakah ke hang purte asede dalam partai PA nah jelas pegah apa ka pehaya dro ke bangsa Aceh lon yang hana mufum perjuangan nyoi lon suaka politik sit lebih daripada awakah apa 30 puko ke Bandung minan lam kampung menaen awakah menaen ke suaka politiknya internasional bangsa-bangsa bersatu yang ba kamu keno suaka politik refugi namu po berhak lon ku berbicara tentang politiknya saya paling berhak kon awakah mentong kon awak gam mentong nama suaka politik berhak urungan berbicara. Rakyat mentang pi berhak untuk berbicara. Kon meceh awakah binatang gela. Binatang pali. Gotat yo tapu hancur tapu rusak perdamaiannya. Kenya le. Ci cukup yo ke awakah kena bekah ke notebook yang pama ke. Haram jadah ke Bandung yang na dalam partai PA. Benih-benih harum ke Bandung ke sang.
Menyokon benih harum, hal mungkin ke khianat wali. Hal mungkin ke khianat perjuangan indah tu. Hal mungkin ke khianat bangsa dro ke hai binatang. Baik ke pegah pukul-pukul mak. Nyawa te kakek aku temena lagi nyawa ke pegah tu. Ke salah, ke hina wakah. Pun hang ku hina nyawa bangsa Aceh nak ke boyum. Nampak mak. Perte anak bajeng ke dominan kaketipai bangsa mulia. Gaduh kamu janji. Gaduh pegahnya, gaduh pegah je. Pegah dalam kesyaki. Taduk kebersamaan ini itu. Awakkah hang ketem duk perundingan ke hai binatang hai. Syeki sabai gajak. Awakkah pakon hang kejak jawab, hang kejak jak peto. Kajak ancam syeki le awakkah hang apa kejak ancam. Bangsa mulia terundangan. Jadi lun harapkan kepada bangsa lun untuk tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan. Nyo lun harapkan kepada bangsa lun Ban Bandung karena tujuannya kebersamaan. Getanyo Ban Bandung bangsa Aceh untuk tagulingkan si Malik Mahmud dan Sim Zakir Manaf beserta si Tuhapet dan antek-antek pengkhianat yang dalam partai KPA maupun PA. Nyo yang boleh lun pesampo sedram tua. Karena getanyo hana so bayu. Jadi baik harapkan imbalan. Nibak tanggal 26 nyo baik harapkan imbalan sedara lun yang mubahagia. Karena tujuannya kebersamaan. Kegetanyo bangsa Aceh. Tujuan Syekh Kinyan God. Bahpina difitnah bermacam-macam isu ada. Adun metuahnya yang namun hanalun percaya. Hanalun percaya. Mengah lun pegah sedera metuah. Kaji tak mulai. Le getanyo tak gulingkan si Malik Mahmud Al-Haitar benih bajingnya. Dan si Malik dan si Zakir. Sim Zakir Manaf. Si Syahrin. Yang si Syahrin Manafnya tak sipak lampa ge kedeh kalinya wajib le urung dron sedera metuah ne peteren ti Malik Mahmud dan wajib tak rampas harta-harta awaknya yang ka dipekaya dro dengan nyawang dengan darah syuhada bangsa Aceh. Awaknya ka dilimbut sedera metuah ka dilimbut dengan kerendah bangsa Aceh. Maka awaknya tengah dinikmati dana otsus. Urung drone baik sampo tergiur dengan peng sertuh ribe ja ikut pemilihan. Peng sertuh ribenya hanya sejum tagai tapi dipekecewa urung drone ditipai urung drone setiap 5 tahun. Setiap 5 tahun peng cok laju hana masalah. Tapi baik ni ja pilih bui-bui saya. Yang sarung-sarung jaro kaki penjajah baik ni ja pilih sedram tua. Kon kelon yang lon pegahnya. Kon kelon kurang rawan Ban Bandung. Bejit ada-ada katanya bejit generasi-generasi yang saleh tengok. Bejit ada-ada katanya bejit ke anak-anak yang taat kepada Allah tengok. Lon tepu urang rawan cinta, sayang. Kanya maka matang tembila perjuangan tengkuasaan Muhammad Didiro. Jadi hana suah ni ja dengar pertai benih-benih buidum. Anak-anak harum dum pertai darah-darah syubhat yang larang bangsa Aceh ni buat tanggal 26 nyo. Ja besare. Neja sedram tuah. Jadi 3 tu. Lun harapkan kepada urung drone. Baik neja harapkan na imbalan. Tanya hana so bayu. Tanggung jawab tapi tanggung jawab bersama. Kebersamaan jino tapi tanggung jawab. Yang kaluh relay nyawang bangsa Aceh sona bertanggung jawab. Yang karele ulama-ulama Aceh di poh sona bertanggung jawab. Nah, sawa bertanggung jawab. Maka jino sedram tuah tak bangkit ketanyo kembali, tak singkirkan si Malik Mahmud. Tak singkirkan Sim Zakir Manaf karya zaman beserta si Zaini Abdullah dan antek-antek bawahan awaknya Ban Bandung nyangkehnyan perute geng anggota Malik Mahmud. Maka awaknya diklaim dro digam. Nyan kon agam, menyo agam ka tente saja didikan dro kekuasaan Muhammad Didiro. Menyo AM menansit. Ka tente saja menyolam perjuangan ka gebuhnan Aceh merdeka, menyolam hukum gebuhnan di ketenyo Allah Muhammad. Kibal laga. Nalaga nan. Maka leperte antek benih syubhatnyo, awaknya dipekang di Malik Mahmud, dipekang wali negara. Karena wali negara awaknya kon wali ketenyo, bangsa Aceh di Malik Mahmudnya menanti tim Zakir Manaf benih buinya. Kon panglima katanya nyan awak poh tengku belah syafi awaknya. Awak poh. Awak racun Tengku Hasan Muhammad Didiro. Awak poh tengku Ishak Daud. But awaknya. Behana depu. Awak poh si Jagep. But awaknya. Jaitat tokoh-tokoh gam awai di poh le awaknya sedera mutuah. Sedera lun yang bahagia.
Jai tetat bangsa Aceh, tokoh-tokoh GAM yang aktif mentong dalam perjuangan Aceh Merdeka di poh liawaknya dituduh, difitnah bermacam-macam. Yang ke pertai bui-buinya. Yang fitnah atuh urang yang mentong setia perjuangan Aceh Merdeka sederam tuah. Behanana depu. Maka tanggal 26 nyo urang drone nejak ban Bandung nepus hari sederam tuah. Tak gulingkan di Malik Mahmud. Menyohanan gulingkan di Malik Mahmud maka generasi Aceh tengok akan mentama hancur. Nyo mentong bangsa Aceh jaitat yang ka murtad. Bangsa Aceh selama na le dicok damai jaitat yang ka murtad. Jaitat yang ka munafik bangsa Aceh. Hana sadar ni urang drone. Kon kelon yang lon pegahnya. Ke urang drone tujuan lon untuk lon peselamat bangsa. Jai detat cederam tuah tapi urang drone hana sadar. Hana sadar. Maka kalinyo wajib le urang drone. Nyo kon wajib ja jihad pilih Prabowo. Baik telah. Yan. Hana wajib katanya tak pilih Prabowo. Katanya wajibnya lagi-lagi pengkhianat di Malik Mahmud nyan wajib tak singkirkan di muka bumi Aceh. Apabila boleh tapoh mati binatangnya tati manyet dalam laut. Merhan tak kirim ke Singapura. Baikna manyet binatang yang benih syubhat yang darah bui yang awak poh bangsa Aceh, awak poh ulama Aceh, termasuk ulama. Pakal lon mengeh ke ulama Aceh. Ulama Aceh na pernah gepoh bangsa Aceh. Urunyan bersekutu dengan aparat jamu, watai konflik. Mantong na mentulih baksu buku agam. Hana apa kaya musam ulama-ulama jahiliyah jino. Jino je kaya ulama-ulama drog. Tabah saat urunyan tak tuntut ke Bamandum. Tak tuntut ke Bamandum yang ulama-ulama jahannam yang bi sokongan ke Unti Malik Mahmud. Mandum dah tuntut yang awaknya. Harta-harta ita cok apabila boleh tahu se di muka bumi Aceh. Kon benih draw tu nyan. Kon benih draw tu. Baik dia klaim-klaim draw ke ulama. Baik dia klaim-klaim draw ke panglima. Baik dia klaim-klaim draw ke wali negara. Nyo yang pelelun pesampo sedram tuah. Karena tujuan lon untuk keselamat bangsa aku. Keselamat akidah keislaman di Nanggro Aceh. Nyo hancur hatkan Nanggro Aceh. Cukup berat hancur, cukup berat relih. Hana ulama yang sidro mencegahkan para pemerintah. Hana. Pulus. Everything fucking money. Mandum peng lamuta di. Maka hana le dimke. Gaduh hafai hadis. Nyan hadis sedekah hadum hadis you afai tadi mahafai hadis nyan hadis you bi sedekah berjaya. Nyan kenyang tengku jahiliyah dum kalahir di muka bumi Aceh. Maka dibi sokongan ke penguasa zalim, ke pemerintahan. Kayo sedangkan penguasanya urang zalim tapi pakon ulama cot boh giae kenan gejak menggantung ke depunyan manusia laknat. Pakon menyokon na mengharapkan sesuatu. Tak pegah ino ulama-ulamanya hancur nang Aceh but para ulama. Pakon Aceh jid hambat Aceh Merdeka but tokoh-tokoh ulama bejat. Yang kajit ketarung kaki penjajah jino. Ulama Aceh yang poh nakeh ulama Aceh. Baik japap mag. Kemungkinan hana so berani yang ungkapkan. Menyona urung ungkapkan di Aceh kemungkinan kabeh urungnya. Maka lon ungkapkan lewat video live lonyo. Nah boleh kaya apa beh lon. Kakrim mama ke ayah ke geno Kanada ke jak cok lon. Bah, kapegah. Bak Presiden Jokowi ke jak cok lun. Kena. Nyawa busi yang kon urung lain. Ke asli darah Aceh. Asli lawung. Baik ka coba-coba ngon ke. Tu nama salah ku kafe, ku bajeng ke nama kadalim. Jit memang anak bajeng ke menyokon anak bajeng menyo anak urung han mungkin. Ka khianat bangsa ke. Kapoh nyong kapoh bangsa Aceh. Kapoh umat Islam di Nanggro Aceh, kapoh ulama Aceh. Kapoh tokoh-tokoh yang aktif dalam perjuangan Aceh lewakkah binatang gelo. Kaputunyo awakkah partai cuak ke Bandung yang dalam partai PA. Kajit ke Intel sabu-sabu ke awakkah ke Bandung. Yang gam yang Heri Bedro yang pajuh peng hari menyambak pemerintah Jawa nyan Mamandum mafia bener tupu le urung drone awak pasong sabai. Intel sabai na awak nyan Mamandum na awak nyan lengkap beret nyan awak nyan pancuri 7 dumpet amak lam gam. Nyan lam KPA nyan. Bagi apa hai drog. Menyo hana lon ungkapkannya. Sampo sedram tuah. Nyo yang perle lon pesampo. Maka apa kau lon temena? Yang lon temena nyan kau lon jak tenak urung malim. Kau lon jak tenak urung yang taat kepada Allah. Yang lon serapanya nak benih-benih bui dum. Yang kajit ke bui. Lebih mulia saya ketimbang tokoh-tokoh jino apa? Lebih mulia saya ketimbang tengku-tengku yang serban dong tu pintu penguasa lebih mulia saya. Lebih mulia saya. Saya beli makanan roy bangki.
Menansit ada bui tri makanan roy bahobi. Tapi ulama dan tengku jahanam hanai tri le makanan roy. Halu harum di kop awaknya. Maka dikirim manak murid rata kampung rata jurong tu yo mita sedekah. Yang pertujuan 70% negai bi sedekah 70% lam kantong di pasar. Ngon di belau pagar rumah, ngon di belau pintu rumah, ngon di belau rumah, ngon di belau motor. Yang kenyawa jino yang tengah berlaku jino syedra mutuah. Menyo urung dro nu mentang berdiam diri mentang nenggeh-geh kepada ulama jahanam. Aceh hancur. Hancur syedra lun. Nyoknyo yang pulih lun pesampo mah beri dedat gasah balun. Karena hana kelembutan dengan urung dalim. Ilun hana kata dengan kelembutan. Yang pulih lun pelembut diri nak dengan urung yang taat kepada Allah. Dengan ulama-ulama warisatul anbiya. Dengan urungnya yang pulih lun pemulia haba. Dengan urungnya yang pulih lun pegah haba bumiak ni. Kon ngan perte ase meserban tarung kaki Jawa penjajah yang kon. Hana pulih awaknya. Kit awak poh bangsa Aceh. Cik awak poh umat Islam di Nangro Aceh. Cik awak poh ulama petunjuk bangsa Aceh. Yang perte cuak yang ke awaknya benar depu. Hambat Aceh merdeka nak kebut para ulama tu. Nah ino. Cik belum petunjuk tiga ino yang toh ulama yang bila Aceh merdeka. Cik petunjuk dia balum tau. Menyo yang poh bangsa Aceh ramai ulama. Yang ulama yang kadang-dong bak pintu pengusaha ramai. Meso di Bandung. Meso di Bandung. Hana pergi acak droge. Meso di Bandung, meso keturunan awaknya Bandung. Dia hana apa ragu. Dia tu huruf malemnya na huruf malem lo. Bah. Yang tergelar jino yang perte lempap tharung kaki penjajahnya yang ka tergelar ino tiat. Karena ditemlih lubo berhala, ditemlih lubo penguasa, ditem pajoh harum yang keperte ulama-ulama jahanamnya. Mentong na urung malim, mentong na ulama warisatul anbiya di muka bumi Aceh nyan kon hana. Cuma urungnya hana lom bersuara di saat bersuara tengok dipoh. Kon hana lon tri ge Bandung tapi hana pule lon sebut. Karena menyelon sebut nak bahaya urungnya dipoh, diculik, difitnah. Hana pule lon jak sebut. Yang namun saboh saat insya-Allah akan nekalon. Yang nekalon kebangkitan para ulama-ulama warisatul anbiya. Nengkalon mentong sedra mutuah. Nyo yang pulih lun pegah tanggal 26 nu maju urang drone. Nu maju Bandung urang drone sedra mutuah. Awak peanyan hana kekuatan ada dipegah pukul-pukul mai je. Ada dipegah ancam nyo ancam je kan? Hana so ancam urang drone. Hana so ancam awaknya leheri bedroi. Leheri bedro yang diklaim drogam di wate dame leheri bedro. Leheri bedro. Jadi pat teman. Pat bangsa mai kena jak-jak lewatnya. Pat. Kecuali anu ase PA-nya kemungkinan. Yang keluarga awaknya kemungkinan. Kaya. Lain hana. Hae syedra mutuah. Hae. Yang hae dipegat penggerakan lewatnya. Menyo urang drone ka bersatu. Hai syedra lun. Menyo urang drone ka bersatu. Penggerakan di tanggal 26 nyo. Hae dihadang lewatnya. Sawa awaknya nilai nyan PA nyan kau nak saya dek Bandung nyan awaknya pancuri tujuh Bandung. Sawa awaknya. Sawa. Sadar syedra mutuah. Jadi baik nabi suara ke awaknya. Ada na ulama je menyo di tu panggung sandiwara yang you pilih bui tu kot. Ngon anak batai yang maju ulama nyan kon ulama nyan jin. Hiblis. Hiblis lebih cerong Hiblis panjang thai lemeh hiblis. Nak depu kan? Hiblis depu. Dumpu ayat di depu hiblis. Dumpu di depu. Tapi hai tunduk ke Allah. Melancit kepada para ulama-ulama jahanam. Ulama-ulama su'u jino. Pangka panjang-panjang dah ilmu awaknya. Nah tengku yang lebih malam daripada ulama yang nanggap le urung drone ulama. Nah kau nana dumpet lama. Nang Aceh Ramo Mekah. Beh nana depu. Jaitat para aulia Allah mentong di nang Aceh. Kau hana dumpet amak syedra mutuah cuma urungnya gohlom bersuara. Yang gohlom bersuara nyo menyorot Malik Mahmud bener depu le urung drone apa. Yang ulama-ulama yang dang-dang bak pintu pengusaha hana le bersuara tengok. Han petih ni kalau je. Cukup ya yang perute saya plang rumah. Yang tengku saya plang rumah. Enggak, cukup ya menyorot Malik Mahmud. Cukup ya. Karena hana dana le awaknya ham rumpok le dana je. Benar depu. Maka dipekong yang Malik Mahmud. Dipekong pemerintahan Aceh. Dipekong penguasa-penguasa Aceh le ulama karena mengharapkan pulus. Banyak pulus, banyak kemajuan.
Tiga gajak le ulama padu ribedro na anak murid ba Bandung di bi suara. Mamanya na anak murid 2 ribedro teman. Acin fikir kedro na. Padum puluh million di Pajupeng. Kahan puluh million padum million di Pajupeng. Ya, gaduh pegah-pegah ba bimbing anak yatim bimbingnya bimbing je. Nyan menyota periksa yang dayah lagi-lagi gedung cukup jai. Fakir miskin di kampung mentong. Ha, nyan di samping dayah mentong jai tat urung gasin. Mampu minta sedekah ya pekayama ya tanam saham ya puka toko. Nyan ulama jino tak mentong ino ulama moto mutuka-tuka. Kaya mutuka-tuka kan iri. Ike hana iri ku punya bagian-bagiannya yan. Punya perkara-perkara moto. Ha, tapi budi cukup Yahudi budi. Palih awaknya ngon Yahudi. Yang menyo Yahudinya hana ikhianat urung droi. Hana ditipai tapi menyo urung Islam munafik. Bangsa do di ditipai. Nyo yang kabur laku di muka bumi Aceh sedara lun. Urung drone najit nepung bengeh do negelun hana pupu. Cuma urung bangai yang hana mupum yang hana turi ulama su yang bengeh gelun. Menyo turi ulama su nonton. Yang pula turi ulama su. Yang nonton video yang lun puek berarti nyan kenyan nonton hana lun pelemah la ilom. Yang hana lun pelemah la ilom. Yang video yang lun update yang bak videonya ciri-ciri ulama su nonton tiga. Pernah salah habusi nak pernah. Pernah salah habusi pe kafe urung dalam pernah. Bah, nonton tiga yang videonya. Baik, semudah itu untuk ni anggap lun barang kapunyo kenyo yang pulai lun pesampo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.